Pozdrav, moje ime je Mateja i danas ćemo naučiti kako pravilno održavati oralnu higijenu kod protetskog krana. Osnovna sredstva za održavanje oralne higijene su zubna četkica, interdentalna četkica, zubni konac, oralni tuševi te vodice za ispiranje. Zubne četkice su osnovno sredstvo kojim se uklanja zubni plak. U poliklinici Ars Salutaris preporučujemo korištenje sonične četkice koje su dokazano učinkovitije od običnih. Takve četkice su dizajnirane kako bi se lakše kontrolirao zubni plak. Prilikom pranja ultrasoničnom četkicom sve tekućine u ustima se aktiviraju i čisti se cijela usna šupljina, između zubiju i oko protetskih nadomjestaka. Osim vidljivih dijelova usne šupljine, potrebno je čistiti i one teže vidljive i manje dostupne kao što su interdentalni prostori. Čišćenjem interdentalnih prostora sprječava se nastanak bolesti koje često počinju u interdentalnom prostoru. Korištenjem interdentalnih četkica koristite odgovarajuću veličinu četkice ovisno o širini međuzubnih prostora. Četkicu uvodite između dva zuba u dijelu koji je najbliži zubnom mesu. Nastojite pronaći smjer kojim ona pasivno, bez otpora, prolazi između zuba. Nikako je ne gurajte prema zubnom mesu. Isto tako, potrebno je koristiti zubni konac. Zubni konac koristimo na način da otkinemo oko 20 cm zubnog konca. Pri uvođenju zubnog konca pokušajte da razmak prstiju koji ga napinju bude čim manji zbog lakše kontrole pri uvođenju između zuba. Pokreti uvođenja su poput piljenja. Naprijed, natrag. Sve dok niste pronašli točku u kojoj su susjedni zubi spojeni, odnosno kontaktnu točku. Kada prođete tu točku, prislonite konac uz površinu zuba i lagano pomeđite konac prema vršku krune, odnosno zubnom mesu. Ponovite to i uz drugu površinu zuba. I na kraju, ali ne i manje važno, oralni tuševi. Oralni tuševi su uređaji koji ispuštaju tekućinu ili sprej pod pritiskom i ostvaruju blago mehaničko čišćenje površine zuba. Ovo sredstvo je posebno učinkovito za odstranjanje plaka u osoba sa ortodonskim aparatima ili fiksnim implantoprodetskim nadomjescima. Može se koristiti u kombinaciji sa vodicama za ispiranje usne šupljine. Za sva dodatna pitanja i savjete obratite se poliklinici Ars Salutaris i rezervirajte svoj termin kod dentalnog higijeničara.